Kardom kadok kabe phanta pini nili nan tumhanawan pi video lake nili ladak athak di pon ang photo mate la so a video adi mane viral pic lo la pen la so video non 1 lakh semi kile ji a chance do 2 weeks pen non nan tum sme theklong lo 2 weeks pen 87k views asi lan kele rock la ke si mang hu me lo nili video an pen ge la views ko ong nai same la so video lo hedi penang tum kar judu laso incident kunal lo po penang tum kar biang long pusikaneng je semi lake kar biang long gali laso incident ke nipala long isi hodak pelo laso chikli ta ke wang pusipu chikli ta ke wang pen school do bom hosi laso incident ke phola tapen hala amuni seme mane thi thela semina dakere pu mane aphu sila fen di mane ang soman ang tolo masi pinaan jokhom lo mane hospital bang panal lo seme adi pinaan ke injure lo pusipu seme thi thela seme pinaan tum nang je bang ke thi lo la pen la so incident ke phoke ladak india lo to assam long to la son pinaan tum komen pido seme ahok pet ke la ke india long gali la so incident ke nepal lo nan tum seme star no nepal long incident la fan incident in Nepal puno la so photo san tung wang ji na videos man nang tum ra thek ponang po asi nili nan tum han lam kar chipilo the penang tum kar judo mane lam kar pitha mane kunat porola kunat a photo la pen kunat a video la pola sonadi kar jutum do pic la se nili thi hek pen nan tum han lam kar nang pela la so incident ke pho la ke india long kali age ho kapre country Nepal lo asi kaduk kabe sme nili video long ani bang ne kala ngar tum manchoro la nili phan laan non tum kang hon support pen jok nili sme video upload ten sme nang ga views sme di ne aprang pen mathal pa nang ong ol aprang ke video da upload dat pusme nili arona tang chini det pen jok views tawe chiklo joneng thang lata 100 views lele semenon bang arona tang chini lo pen video ka upload nang ji ko son nang ji ma la haita sab aron chini lo masenon nang ke ajar video la upload pusme nam views bang ke mane ong pike li has me sab sab do lo aprang ma thala pate ong o san lo asi pinia video ni li na tum manawan pi na pachini ke kapre kali semela so video ba handi mane isi matha me pate na hu te me lo hala dak title ke to ta break pic pinaan video ke nili di hala obvious pa bang phan ekdom title tok pa me kaka la pen description sme tok pa me kaka text sme nili logai pic sme obvious we sme la so video bang isi nang hui mi bang ke la di a video upload lo la title bang ceiling fan pen stand phan mane kluoi pel hai ason tok lok ang vet semi obvious bang ke na humi me ase ka viral ji pote ile to me di ka aja ta klem nang ni dona to a video ka viral ji pote ajat le upload sme viral non la so video lang yo title sme an jumi e ki tok ta pen description da aja bi be la mase upload chok lo tek ta logai ke lo jet logai ke lo semi obvious bang nan ke 87k le lo pen la so video pen earning semini lin nang than pon det po ahok pe chi than la so video is sivet pen nili $7.65 nili long pon lo a video bang ding chat pasante la na se long la sme video bang thi hek ma se di non 87k ke long pon lo a views 87k lo hala dollar bang ke 7.65 la asi nang tum sme di video upload nang ji pute question sa upload nang ji ma nang tum chini erem pute ni phan comment nang contact na nili ke thega san nang tum khan pon bo asi pini video nang tum manawan pika jata we lan bet la so video lam karchi pitha pusi pinang tum comment nang ji asi la so ke phola ke india long gale le nepal long pa asi nili pura clear nang tum than do